Muraho neza mwese inshuti abavandimwe bakunze ba radio Inchatatu bivanye naho uri wese aherereye muri uyu mwanya turabasuhuje turabifuriza amahoro y'Imana shalom bivanye naho uri wese aherereye mudukurikirana muri hatandukanye ku isi rero aho bukeye tubahaye mwaramutse naho bwije tubahaye mwiriwe turabizi ko twe dufite amasaha atandukanye. Iyi rero muri gukurikirana ni radio Inchatatu. Ni karibu muri ibiganiro byacu za radio Inchatatu. Radio Inchatatu vugira ku mugihugu ca Amerika ni muri Arizona ni mu gisagara ca Phoenix. Na amazina yanje nitwa Benjamin Ruramira nkurikiye nijugiye kubana namwe muri aya makuru cyangwa se muri kino kiganiro. Hanyuma rero nkuko bisanzwe murabizi ko Radio Inchatatu ikunze kuvuga amakuru hano muri Amerika, ubu nyine tugagezaho ama update kuzerekeye impunzi. Ubu ntayo bashizeho ejo twarayisohoye nibirya mwasomye mwumvise rero nta gishasha gihari. Andi makuru arahari ko tuvuga ubu nyine na intambara hagati ya Iran na Israel. Rero hari inkuru imwe hari hano yuko Trump yivuze ibigwi yuko yasenye inganda za kirimbuzi za Iran, ariko amakuru ava mwitohoza kandi by'imbere mu gihugu ari raporo yasohotse ikagera ku banyamakuru nuko Trump atashoboye gusenya izo nganda zitunganya ubumara bwa nucleaire za Iran. Rero ngo bikaba biriko bishaka gutera igisebo kuri Trump, ntanashaka n'ababivuga bikritika. Ubu nyine rero muri White House, inzu y'umweru White House, bariko barashaka gukoresha itangazamakuru kugira ngo bumvise abantu yuko bashoboye kubisenya, ariko mu zukuri inkono itunganyirizwamwo ubwo bumara bwa uranium ntabwo bitorero byashoboye kuyigeraho, ndetse ngo basa nk'ababimenye kare bashobora guhungisha ibikoresho bimwe na bimwe bikomeye. Ivyo rero ni inkuru twari dushaka kubasomera, ariko sinzi ko tuyigeraho, ariko cyane numvise mfite umuhate wo kongera kugaruka kuri business iyi ngiyi abantu baza bakora bainvita cyangwa se batumira abantu ngo injiza abantu bangahe, injiza abantu. Rero byabaye ngombwa ko nyikoraho ubushakashatsi kugira ngo kandi twongere kandi tuyiganire noneho twisunze uburyo mathematique cyangwa se logarithme ibivugaho. Habaye ejo kandi nongera kandi kumva ayo makuru umuntu arantelefona ambwira kandi bya LCC niba ari LCC. Turabivugana arambwira ati we wanze kwinjira muri business ariko amafaranga ariko araribwa. Numva kandi andi makuru mashasha nari nabikoreye raporo mbikoreye ubushakashatsi turanayisohora murabyibuka yuko Amerika yatangaje ko atari ikigo ca Amerika gikurikirana ama business ko arayo kuri cyangwa se kinyoma, basuye raporo bavuga ko LCC atari business y'ukuri. Nibyo tware bivuze murabyibuka tubitangaza none so kandi kubimbwira no gato none reka tureke kubibiza amaraporo y'ibigo bya leta ya Amerika cyangwa se FBI cyangwa se abandi bareberera abanyamerika ko ama business arayikuri. Reka none turebe bya mathematique imibare, kuko ama business nkaya ngaya pyramidal cyangwa se ama business menshi akorera ku logarithme. Nafashe kuri Amazon na Uber Lyft muraziza hano muri Amerika cyane n'abanyamerika mbwira n'abakoresha iyi mibare cyane ku bantu bakora ama business afite ama software akoresha ama logarithme cyane. Yani ivyo nigeze guhura n'umugabo umwe w'umunyamerika ahantu, noneho abakiriye kumvugisha nambwira ko azi igifaransa gikeya kuko abaye mu Faransa, noneho turaganira no mubazi bizakora birantangaza cyane ukuntu yabonekaga asa nabi vraiment, ntabwo ari yambaye neza, yaracoce kabisa. Arambwira ngo we ni umumatematicien. Uri umumatematicien? Ati gute matematicien gute? Arambwira ngo akorera ibigo byinshi. Urebe hano muri Arizona umuntu duhuriye ahantu ucafuye ucoce umeze nabi. Arambwira ati nje nkorera ibigo byinshi byo mu Bwongereza, hano muri Amerika, yambwiye ibigo byinshi bikomeye bidandaza ama petrol, bidandaza ubucuruzi bwinshi, ama insurance, ibintu byinshi cyane. Navuga ntese none byose bikorera gute? Arambwira ngo iwe afite PhD muri mathematique. Yamaye nka data PhD muri mathematique, ati nje ndi umumatematicien gute? Ati sinje nyine gana papa, ati iwe umubyara ati nawe yize ibintu bya biologie moléculaire, nawe ngo yavumbuye vaccine. Ambwira vaccine itegwa abantu ise yavumbuye. Arambwira ngo bava muri West Virginia, ngira ngo aba Virginia na West Virginia, ngira ngo yambwiye West Virginia. Ndambwira ati
ise yavumbuye vaccine nawe uri mu mathematicien ati none muri mathématique mukora iki arambwira ngo mathématique dukore nije ngo niwe upredictinga uko ibiciro biri ku masoko biri bugende no kuvuga ngo aburira ibyo bigo by'abanyamitahe by'amaburse akababwira ngo burse igiye kumanuka igiye kuzamuka no akababura akamenya uburyo bitwara ati rero ni jewe ubikora ni jewe ubaburira namwe ndamubaza nti none ubigeraho gute ukoresha iki kugira ngo bimenye arambwira ati simple ati ngoresha logarithme n'amaformule menshi cyane ati jewe buzima bwanje no kwiyumvira ndatekereza ngo maniyumvira gusa ugakoresha logarithme ati rero nkoresha logarithme ngahita menya ngo amapri ari bumanuke cyangwa ari buzamuke none ngahita mbabwira ati imeze gutya kurube kiragenda gutya kurube kirazamuka gutya namwe ati bigahurirana arambwira ati mathématique ni science exacte ati biriya papa we yize bya biologie muri kirere arabifeka ati biriya ntago ari mathématique rana ba mathématicien ko nazo biyemera cyane ati biriya bya papa yize zo ma biologie muri kirere nubwo yatoye vaccine ariko nugenda pfundika kabona bigezeho ati ariko twebwe ibyacu ni mathématique exacte rero nkoresha logarithme ati mu mutwe wanje ubuzima bwanje no kwiyumvira ubu sinshobora yarambwiye ngo sinshobora kudrivinga kuko ndrivinze ndashobora kugonga kuko simenya uburyo niyumviriye simenya uburyo mfashe ngize ntekereje kuri formule ati rero ndashobora kugonga ati none wideplace gute ati ndafata transportation mfata Uber Lyft ati rero nkabona kwideplace ati sinshobora kudrivinga none se ndamubaza none se iyo mathématique iguha amafaranga arambwira ati amafaranga ndayafite ati amafaranga ndayafite ufite amafaranga ati amafaranga ndayafite none kutayasa arambwira ati ati sinyasa nyine ariko amafaranga ndayafite gute ati amafaranga ndayafite kuko sinshobora kwiyerekana yuko ufite amafaranga no imbangiye kwishira mu mutekano mukeya niyo mpamvu ubona nitwara gutya niyo mpamvu ubona ameze gutya ngasa nabandi atari kubona aha amafaranga aranyuzuye ndayafite ati rero sinshaka kwigaragaza ko ndi umukire kugira ngo singire insécurité nogira insécurité rero bituma nitwara gutya ati none uva he arambwira ati iwe ava muri West Virginia niko nibuka hanyuma yabaye muri California niho yakuriye naho ava muri California aza hano muri Arizona muri Phoenix none hano muri Arizona tuye he arambwira ngo muri Arizona ngo tuye Scottsdale murabizi ko Scottsdale ari cyo gicumbi cha ekonomi ya Amerika ni koranabuhanga n'abascientiste bose bari hariya muri Scottsdale ni mu bazungu iyo quartier barayiza abantu niyo quartier ikize cyane hano muri Arizona abo Scottsdale ati none kubera iki wavuye West Virginia wavuze ko abaye mu Burayi mu Faransa ba California none kubera iki waje hano muri Arizona waje kubera iki waje kuba hano muri Arizona arambwira ati hano muri Arizona ni target naje hano muri Arizona target kubera ko arambwira ngo zibujya buntu bujya mu chips bari ko bagremba ama microchip ngo chips ni chips microchip yo ko bintu nimba rutubatera mu na muratwumva ni dukorera mu ikoranabuhanga muri system sinize informatique ariko ni microchip sinzi uko badukoresha gusa kazi kubera ko bavuga ko bashobora gatera mu muntu mu mutwe cyangwa mu ntoki kagakorana n'ikoranabuhanga ariko ngira ngo tunakora no mu zindi system za informatique sinayize arambwira ati rero burya buntu bwa microchip ahantu bukorerwa mu ruganda rwa mbere aho ruri rwa mbere ku isi ni muri Taiwan atahandi ha kabiri hamaze kwigwa hashigwa muri systeme ni hano muri Arizona ati mbari muri Mesa ariko arambwira ngo ni hano muri Arizona ati rero hano muri Arizona hamaze kuba inganda zigera 200 ni ukuvuga ngo barize systeme basanga hano muri Arizona niho hatabibiza ntihaba umuyaga ntihaba umutingito ntihaba imiriro ya nyakanga ni ukuvuga ngo nta kiza na kimwe kiba hano muri Arizona niyo mpamvu barebye yuko bohashira igicumbi cy'iryo koranabuhanga rya microchip ati rero niyo mpamvu ndi hano none se ndamubaza ati none se wowe zuhuriye he nabyo ayo microchip uvuga iryo koranabuhanga ryo system arambwira ngo ni mathématique ati ibyo nkubwira ni mathématique nitwe tubikora ni mathématique ibikora nibyo rero urumva yari inkuru ndende nabayikiriye cyane ndabaga nti none se ko hari abana bacu natwe bo kwiga mathématique bakamera nk'uyu mugabo nibyo twaje gutandukana turasezerana ariko dutandukana natangaye cyane ibyo yanganiriye kuri mathématique ibyo narantangaje cyane nibyo rero iyi business ya LCC
nayo ishingiye kuri matematike. Utahura matematike nubwo itoba ari matematike ihambaye uhita umenya iyo business ko iri sustainable na matematike cyangwa itari sustainable. Rero mwebwe muri LCC ni byiza ko muyikora, yego ni mwunguke, ni muyikore, ariko namwe mube bajanja bo kumenya kumanipira ibiharuro kugira ngo abantu ntabarusha ubwenge. Niyo mpamvu natwe turi hano kugira ngo tubagire tubarya kara kugira ngo murebe uburyo mwobizitwaramwo neza, ntimutwagwe n'inzara n'inyota yo kurunguka menshi kandi muri ko mubona ko matematike itabisutena. Nivyo rero ariko ubundi business mu gihe kiri kuguha amafaranga sinkubwira ngo uyivemo. Numvise ngo amaze ku saving atari makeya, ati n'ubundi amaze kwashira kuri konte, ubundi ati maze kwakira ya nibyo. Wo yakira umwaka wa mbere umwaka wa kabiri, ariko ntugire wa mururumba kuvuga ngo nayo ukuye mwongere kandi ngushiremwo noneho ngo wamure menshi, kuko niho bishingiye ino business. Ikindi numvise yuko ariho abantu bariko biyegeranya ngo bashake menshi, noneho bageze ibihumbi magana, noneho nibakubitamwo bazaronke ngo miliyoni. Oya, icyo ntimugikore. Aho ni amafuti cyane. Mukoresha utwo duke, ntunakure n'amafaranga yawe muri banke ayo wa savings ngo ugiye kunguka menshi. Oya, uzobukoze rero. Fata duke tudafite icyo tugutwaye. Hari umuvandimwe muri Ohio yanyandikiye ati ati igihumbi kimwe ntacu gitwaye. Yes, ayo ngayo ntacu atwaye vraiment. Ukuyemo igihumbi kugira ngo ugikinisha nawe kugira ngo urebe ko bitaninga bimera, nta kibazo. Byaba bibiri ufite 10 na bingahe 20 nta ari kuvuga ngo ufite 5 muri konte byose ubikuyemo, ufite 10 byose ubikuyemo ugiye kunguka menshi, uzobuhaye wihenda cyane. Ariko courage muri yo business, muyikore neza, babigishe, babaha amabonasi, mwinjize nk'abandi, ariko mumenye n'aya makuru nayo mumenye tere muri ko mukoreramo. Niyo mpamvu natwe turana kugira ngo tuyibabwire. Imana ntizahagurutse undi muntu, ntizahagurutse umuzungu azababwire ngo bakorere iyi recherche azayibabwire. No kuvuga ngo Imana ihagurutsa umwe muri mwebwe akaba hafi yanyu akagerageza kubabwira. Niyo mpamvu ngira ngo numva umutima ugomba kumpushinga, ibisigura ko Imana ibimpagurukije ngo nganire namwe mbebabwire ko naho ndahandi muzabikura. Kandi target iyi business ni mwebwe mufite ururimi rukeya, mutazi kuvuga icyongereza, mutashaka gutekereza ku bintu ngo mubigazure, mumenye iyo biriko bija. Donc no kuvuga ngo target yose ni mwebwe murayikwiye, mufite amikoro makeya, mukene amafaranga, iyo deja ni target igomba kubafata uno umutego. Icya kabiri, ntimufite imitekerereze yagutse cyane, mutekereza ku bintu yo nundi mutego. Ikindi cya kabiri, ururimi rwanyu rwacu pana mwe twese, ururimi rwacu tuva muri Afrika cyangwa se ahandi ba migrant, ururimi rwacu ruri targeted cyane. Urumva rero yuko naho nundi mutego murabyumva ko. Ikindi cya kabiri, soko nanje ibi ngibi ntobikora, sinyirimo, ariko soko ntoyikora. Ariko kugira ngo njewe nyikore hanyuma simbabwira ukuri kwayo byoba ari bibi cyane. Impamvu njewe ntakoze LCC nuko ndashobora kuyikora nimara ngo ndeke kuvuga ibintu biri authentique, ko je ndo mu authentique sinoyikora nindangiza ngo menye ukuri nimara nceceke ndeke kukubabwira. Hari abantu bayirimo badashaka ko twovuga ukuri, akumva yuko bokomeza kugenda gutya. Aho kuvuga ngo nyije ngo ndeke kubabwira, no, aho kuvuga ngo nyije ngo no yijamwe ariko ngaceceka simvuga, cyangwa nkareka kuyijamwe nkababwira. Rero nyigiyemwo umva mba mfite konflict kuvuga se ndayijamwe nimara ndeke kubabwira kuko ndegezwa kuvuga. Rero niyo mpamvu je ntayigiyemwo, umva na sacrifice inyungu zo kutajya amafaranga muri ko murye murana ko ari menshi. Kandi LCC nayimenye na mbere yanyu mwese, ngira ngo benshi namenye imbere yabo kuko bayimbwiye kera cyane. Iba ngutekeza amafaranga umaze kwakimira, maze kunguka, ariko njewe nanze kuyakira kuko deja nari nzi aya makuru nababwiye, ndetse umwe ngashaka gutinya kuyavuga kuko mba numva ngo batabyakira neza. Ariko ntimuntera amabuye, iyi business ndayishigikiye, muyikore, ariko muyikorane namwe ubwenge, kuko nabo bariko barayikora natwe reka tuyikore, ariko tuyikora n'ubwenge. Ntiba turusha ubwenge ngo batwibe gusumba natwe ko tugomba kuyunguka, pana gusumba ko tugomba kubiba nabo. Nibyo reka turuhuke hanyuma tuvuge kuri iyi logarithm ni matematike, ariko tuganisha kuri izi business za pyramide. Merci. Ni karibu rero tuganire kuri iyi business, ariko tuvuga ku mibare noneho kuri logarithm n'ama equation na matematike, kugira ngo mushoboye kubisobanukirwa. Murambabarira benshi ntago basupportinga ko tuvuga ikiri contre n'ikiri ko kibazarira umusaruro, ibyo nibyo, ariko turayishigikiye business yanyu. Mutanumva nabi, turayishigikiye, muyikore neza kandi muyungukamwo.
nibyo maze kumva abantu bamaze kunguka amafaranga atari makeya, hari amaze gusevinga amafaranga atari make, hari n'abambwe ati kubu nyine maze gushiraho 880 y'amadolari kuri konti yanje, uwundi ati nuguriye konti maze gushiraho 6, uwundi ati mpembwa 30 ku munsi, nibyo ngibyo. Mukomeze gutyo, ariko icyo dushaka kubabwira no kugira ngo ntibaturusha ubwenge natwe amakuru tuyamenye, batwungukireho natwe twunguke. Nibyo, ariko murumva yuko muraza kumva yuko biharuro biri insoutenable ku buryo abanyuma ashobora kuzavira mwaho, ariyo mpamvu tugomba kuba careful cyane. Nibyo natwe tuba twarabigiye, je sinabigiyemo, ariko iyi LCC banarayigiyemo, ariko nuko mfite conflict yo kubabwira aya makuru, kuko sinoyijamwo munongere kandi ceceke kandi ntegezwa kubabwira aya makuru, ubundi kandi dumo authentique sinobijamwo ngo ndeke kuvuga, kuko ntegezwa kubabwira ukuri, ariko suko ndwanya iyi business yanyu, ko nshaka ngo tuvuga amakuru, tumenye ikibuga turiko dukiniramo. Nibyo rero ntimugende namwe ngo mushora amafaranga yose, mwoye kugira umururumba wo kugira ngo mushora amafaranga menshi. Oya, shora dukeya, fata 1000 ushiremo ayando yareke, uririre kuri icyo nikigenda nta kibazo. Numvise ko abantu bashaka kwiyegeranya ngo batange 5, 10 noneho bakwize monta nini bayikubitemo ngo izabyarira nka za miliyoni ku kwezi. Urumva iyo niyerere muzamukoze cyane. Rero niyo mpamvu tugiye kubabwira gutya kugira ngo umenye uburyo mujuwa amakapitali yanyu muri ko mushoramo. Bundi kandi namwe ntibabarusha ubwenge, nibyo navuze, baturya ariko natwe tubarye, kuko ntibize ibirenze natwe ibyo twize. Ni matematike twese tugiye kubasobanurira, ariko bo nabahanga cyane. Ibo ni nk'aya makuru bamaze kubabwira nk'uriya mu mathematician, nabo niko bize, na ama software bakoresha bakabikarikira bakavuga ati iki kintu kirashobora kuzavamo. Rero turabibuza kwibona uko tugenda tuganira, ariko mubyumve rero yuko tuje kubabwira amakuru kugira ngo muyamenye. Imana ihagurutse umwe muri mwebwe, sinzi ko hari undi uzova handi, ntizazana mu Nigeria, ntizazana mu Zungu, ntizazana umuntu wo mu kihe gihugu ngo aze kubaganira. Mwe mwumve Kinyarwanda, turi kumwe hano, turi muri iyi business ya LCC, nta muntu uzoza kubibabwira. Ubushize nabivuze mu buryo bw'amaraporo y'ibigo bya leta bishinzwe nyine kureberera abanyamerika ko business ari y'ukuri, ngira ngo abantu benshi ntibashoboye kubyumva cyane. Noneho tuje gukoresha n'imibare ariyo logarithme ni mathematics, noneho twumve ko mushobora kubyumva. Hatazagira umuntu wongera kandi kubwira undi muntu ngo ngwino muri business kahamuzanye muri business y'ukuri kandi twamaze kudemontra uko bimeze. Rero naze nawe ariko mubwire ngo ngwino joining, ariko hariho amakenga naya kubera izi mpamvu zinizi, noneho joining ikintazi ureke gukwegera mwene wanyu mu kintu nawe tarakubasha gusobanura. Nibyo rero, hanyuma reka tubanze tuvuge ku mibare. Turatinda kuri logarithme, ariko rero na mathématique linéaire, mathématique nayo irimo cyane, ndetse wanashaka iyi LLC ikoresha mathématique dans logarithme. Mathématique murayizi, yiga ama fonction asanzwe dafite ama degré, dafite ama exposa, des explicites through y égale comme ça, n'ibyo nguzo murabizi. Yiga ama matrice, uburyo bwo gukemura système y'imibare ifite imirongo itambitse, ama equation, ibyo murabyumva, rimwe kongera kabiri kongera gatatu gukuba kanga, ibyo murabyumva. Hariho rero n'indi yitwa logarithme ikunze gukoreshwa rero mu ma software. Logarithme rero n'ama fonction exponentielle, no kuvuga ngo ni kubwa kangahe, ni kubungana iki, ukwiye kuzamuraho umubare runaka base kugira ngo ubone undi mubare. Mwabyumvise rero yuko amathematics twaganiriye yavuze ko ba predictinga. Urumva mubaje icyo bakoresha muri mathematics, mva yavuze logarithme. Umva logarithme ni ikintu kinini cyane muri software. Rero aha logarithme bavuga ni kubw'inshuro zinga. Ku rugero log ya y'ijana en base 10, no kuvuga ngo ni kubw'inshuro zingahe uzamura 10 kugira ngo ubone ijana. No kuvuga ngo uronka ijana wazamuye 10 combien de fois. No kuvuga ngo log ya sa en base 10 ni 2. No kuvuga ngo uzamura 10 inshuro 2 ukaronka ijana. Bisobanura rero yuko iyo ufashe 10 ukayizamura ku rwego rwa 2 ugera ku ijana, kuvuga ngo 10 kuyizamuraho 2 ugera ku ijana. Iyi niyo rero logarithme, no kuvuga ngo iri inverse. Rero iyi rero LCC cyangwa business ishingiye ku kurobanura kurekrita abantu ni business de type recruit. No kuvuga ngo ni business yo kurekrita abantu. Ni business nk'iya LCC Lightning Scooter Company ishingiye ku buryo buzwi nka marketing de réseau cyangwa MLM
multi level marketing. Ubu bwoko bwa business ngo bukora bushingiye kuri ibintu hariho d'abord kurobanura abantu basha mu itsinda recruitment, hakaba hariho no kuzamura itsinda mu buryo bwa croissance exponentielle ya logarithme. Mwumvise ko logarithme ari fonction exponentielle. No kuvuga rero iyi nayo bararekrita abantu wari umwe akazana abandi batatu, urumva yari umwe none babaye batatu, inyuma yiwe nawe ubwiwe babaye bane, urumva croissance exponentielle ni rya 10 bakubye kabiri ryabyaye 100 ryabagize logarithme y'ijana ambaze 10. Hakaba arimo kandi no kugenera abantu amafaranga commission bishingiye kubyo bagurishije no ku bantu bashoboye kurobanura cyangwa se kurekrita. Urumva rero babaha commission. Hari umuntu wambwiye ngo upfa kwegeranya gusa abantu ukababwira ngo ngaba abantu nariko nigisha business ngubwo bagahita bakoreza 100 immédiatement $100. Mwumve $100 hano muri Amerika uyitondera amasaha 10 amasaha 8 muri company uhagaze cyangwa se uri gukora nyina akazi ariko ugatonda amasaha 8 umunsi wose. Ariko muri LCC niba LCC iho usohokana abantu ngo muri restaurant, hari wambwiye ngo yasohokanye abantu muri restaurant ngo arabasorera bisanzwe nyine abagurira nyine meni barasangira, ngo arangize yoherereza umushefu wabo ngo arababwira ngo aramubwira ati dore abantu nariko mbigisha business, aramubwira ngo ngirigija ngaye amafaranga 100 wabagaburiye ngo ngiyo na bonus 20 nguhaye ngo hanyuma ngo ushaka abantu bangahe ngo nahita nguhumba 5. Ko muri ivyo business ni rero nibyo. Ese logarithme ikoreshwa muri ubu buryo bwa LCC? Logarithme nayo irakoreshwa, yego. Urashobora gukoresha logarithme ariko utazi ko hakoresha logarithme. Ibi byo kurekrita abantu kurakora imibare kurakora logarithme, ariko bari abo hejuru baba scientiste barabizi. Yego irakoreshwa ariko si mu buryo buziguye, ahubwo ikoreshwa mu buryo bwa theory cyangwa mu mibare y'ubusesenguzi. No kuvuga ibi turiko tubabwira tubianalije ni logarithme yigendera, ariko mwebwe ntumenye ko muri ko mukora logarithme. No kuvuga ngo yego ikoreshwa logarithme ariko ni mu buryo buziguye, ahubwo ngo ikoreshwa mu buryo bwa theory cyangwa mu mibare y'ubusesenguzi. Riyere gukoresha logarithme mu kugaragaza ko abantu biyongera ariyo courbe inverse. Mu buryo bw'imvugo bugezweho muri multi level marketing bavuga ko umuntu umwe ashobora kurekrita abantu batatu, nabo bakazana abandi batatu, gutyo bigakomeza. Ngo bitanga croissance exponentielle. Ariko mu by'ukuri iyo nyongerere y'abantu ngo iratinda cyangwa igahagarara, kuko abantu bose ngo badashobora guhora babona bo bongeramo. Ibyo murabizi neza, birashika bigahagarara kuko ntiwohora ubona abantu winjiza. Aha rero niho logarithme ikoreshwa, mwabyumvise. Iyo rero bimaze guhagarara niho rero hazi ikintu bita logarithme saturation. No kuvuga ngo habaye saturation, no kuvuga ngo ikoreshwa gute? Hari kwerekana ko isoko rishobora kuzura. Wa muntu wa mathematician ababwiye twaganiriye, no kuvuga ngo na predictinga. Logarithme rero irakora ikakwereka ko ibiciro bitaninga bihomba cyangwa bizamuka, noneho akabwira bajya abanyamitari. Rero muri ibi ngibi za LCC logarithme uzi kuyikoresha uhita ubona ko isoko izaba satire, hakaba saturation ikuzura ikaba satire. Na rero logarithme ikora ngo ikora mu kwerekana ko isoko rishobora kuzura saturation. Turi muri logarithme. Noneho bizanye muri LCC ukoresha logarithme wahita umenya ko ibi muri muzo kurekrita abantu bizagera igihe hakaba saturation. Hariho kandi kugaragaza ko kwiyongera bidashobora gukomeza ubuziraherezo. Ni ukuvuga ngo bajya abantu barabura. Ni ukuvuga ngo ntabwo bishobora kuza ubundi business irakomeza à l'infini yari business running, ariko iyi ngiyi logarithme ikwereka yuko ukwiyongera ngo bidashobora kuzakomeza ubuziraherezo. Nibyo hari ugukora amakarita y'imikorere n'ibihombo ariyo bonus, amakarita ya bonus y'amafaranga babaha. Mu zindi business za multi level marketing ngo hashobora gukoreshwa za formule zishingiye kuri logarithme. Nibyo hariho formule kuri zindi business, hariho logarithme zishingiye kubihe kunani kuri formule logarithmique. Ibi rero ngo bigamije kutagenera amafaranga menshi cyane abamambre binjiye, ahubwo ibihembo bikagabanuka uko umuntu ari hasi mu rwego rwa niveau rwa level. Mwabyumvise kugira ngo ntibihagarare bakoresha ibiharuro, bakoresha logarithme kugira ngo bamanaginge niza
n'izi bonus babaha kugira ngo recruitment yitonde igende gahoro ngo bakagendera amafaranga kutagendera amafaranga menshi cyane abamambure binjiye ngo ahubwo ibihembo bikagabanuka uko umuntu ari hasi mu rwego rwa niveau kugira ngo recruitment yitonde noneho mashini ntibesatire vuba. Nibyo rero bagahita berekana formule y'uburyo wo bikora kugira ngo bikunde. Bivuze ko iyo uri kure mu rwego tuvuge wenda niveau ya 5 cyangwa 10 amafaranga ubona aragabanuka. Hari kugenzura niba ari systeme pyramidal. Logarithme yo nagenzura niba ari systeme pyramidal. Abagenzuzi nka Federal Trade Commission muri Amerika bashobora gukoresha model logarithmique kugira ngo basuzume niba uburyo bwa business ikura bufite igisobanuro gihamye cyangwa niba ari kinyoma fraud bashingiye gusa kukurobanura abantu kukurekerita abantu. Niba abantu barimo gusa bakomeza kwinjiza abandi nta bicuruzwa ngo bifatika bigurishwa, icyo nicyo kimenyetso gikomeye ko ari systeme pyramidal kandi nibibi mu mategeko ya benshi mu bihugu. Nibyo ngibyo no kuvuga ngo nimba iyi business ishinge gusa kugira ngo urekerita abantu nta bicuruzwa bifatika muri make ni fraud, ni pyramide. Nibyo iyo business nyayo itagomba gukora. Ibyo business nyayo itagomba gukora. Business nyayo ibyo itagomba gukora. Hari gukoresha logarithme mu kwihisha inyuma y'imibare. Business nyayo ntiyabikora cyangwa guhisha igihombo cy'abari mu byiciro byo hasi. Hari gutanga icyizere cy'inyungu zihoraho gishingiye gusa kukurobanura abandi cyangwa se kurekerita abandi. Ibyo ni ibinyuranye n'amategeko mu bihugu byinshi. Mu ncamake rero muri dukonkerewa ibi tumaze kubasobanurira imikoreshereze ya logarithme. Turi muri logarithme uburyo bwa business nka LCC uburyo ikora muri dufashe nk'agatablo k'izi logarithme. Mu ruhande rwa logarithme hari ukwiyongera ko abantu binjiye. Mu ruhande rwa LCC bisobanura ko ni ugufasha kugaragaza ko ukwiyongera gufitaho kugera kukarangira ko zarangira. Mwabyumvise muri logarithme. Okay, kuri side ya logarithme system y'ibihembo ariyo commission bisobanura iki muri LCC? Bisobanura ko gutuma amafaranga atangwa hanini ku bushobozi donc ni kugihe winjiye. Gutuma amafaranga atangwa ahanini ku bushobozi yese si kugihe winjiye. Nicyo bishaka gusobanura hano. Nibyo hari sesengura ryo hanze analyse externe urumva ni kuri logarithme naho muri LCC ni ugufasha abagenzuzi gutahura amayeri cyangwa imiterere ya pyramide. Hano ngira ngo rino jambo narisobanuye nabi sanga utaryanditse neza sinayikacinze neza. System y'ibihembo commission. Komisiyo baguha komisiyo kubera abantu winjiye donc se ku mafaranga atangwa hanini ku bushobozi bw'akazi uri gukora ngo ahubwo ni ku muntu winjije. Nibyo murambabarira. Tuvuge nimba LCC ikoresha logarithme mu buryo ikora mu business nyayo ishingiye ku kwinjiza abantu. Eske iyi LCC ikoresha logarithme? Twayibonye yuko ibyo mukora mukoresha logarithme mutabizi. Igisubizo ni kigufi oya. Mu buryo buziguye oya, ariko yego mu bice bimwe na bimwe bifitanye isano n'isesengura ry'imibare. Ni nk'ibi turiko tuvuga winjije umuntu kabiri sama formulaire mwagiye ngo murakora mukore logarithme oya, ariko winjije umuntu buriya mu buryo butaziguye sinzamenye rino jambo ry'ikinyarwanda ngo buziguye no butaziguye sinzamenye aho bitandukaniye, ariko mu mwakoze logarithme mu bundi buryo. Dore aho logarithme ishobora gukoreshwa nubwo bitagaragara neza ku bantu bose. Okay. Uko logarithme ishobora gukoreshwa niba umuntu umwe yinjije batatu nabo batatu bakinjiza abandi haba hari ukwiyongera kwa exponentiel. Voilà, mwabyumvise. Ukwiyongera ko abantu mu itsinda. Ariko logarithme ikoreshwa mu gusubiza inyuma iyi mikurire kugira ngo bamenye igihe isoko rishobora kuzura saturation n'umubare ntarengwa w'inzego ushoboka. Ewegaye mwabyumvise aho bari abantu bakorera logarithme. Twebwe dukora logarithme exponentielle kugira ngo dukuza abantu, ariko bo bakabona uko kuzamura abantu kurashobora gutuma isoko riba satira haba saturation. Ibo bagahita bakoresha logarithme inverse. Bagahita bakoresha logarithme inverse bagakubita nk'umutego bakagerageza kurelantisa marché ntibe satire kugira ngo ibintu bigende gahoro.
ibyiciro by'ibihembo commission. Bamwe mu bigo bigenzura uburyo ibihembo bitangwa hifashishijwe formule za logarithme, bagahita bakwereka formule abashobora gukorera ngo barerantise ibyo bintu. Ibi bisobanura ko uko umuntu ari kure mu rwego amafaranga y'ibihembo agenda agabanuka. Hari ugucika intege ku mikorere. Niba abari hasi mu rwego batakaza ubushobozi bwo kugurisha cyangwa kwinjiza abantu, logarithme ishobora gukoreshwa mu guteganya icyo kibazo no guhindura imbonera hamwe y'ibihembo. Mwumvise? Hari ugusobanura uko network ikora, visualization, ibikoresho by'isesengura ryo muri za software internal ngo bishobora gukoresha logarithme mu guhindura cyangwa gusukura imibare nk'amafaranga yinjiye, umubare w'abantu binjiye n'umuvuduko wa traffic n'ibindi. Ariko ugomba kwibuka, niba LCC ikora gusa ishingiye kuko kwinjiza abantu nta bicuruzwa cyangwa serivisi ifatika bigurishwa, ubwo yabishobora kuba system pyramidal, kandi iyo ni business itemewe n'amategeko mu bihugu byinshi. Logarithme rero ntishobora kuyigira nzima. Ntibishoboka ko logarithme ishobora gusutena bino bintu n'ibimizi yayo ari uburiganya bwo gusarura ku bantu binjiye. Niyo mpamvu baje kutubesha ngo dukinga ngo baradukodesha. Nageze mu mujyi ejo bundi mbona aho dupari ati noneho twabuze abadereva. Mu ncamake rero LCC ikoresha logarithme. Eske LCC ikoresha logarithme? Igisubizo ni ikihe? Mu kubura ibihembo, mu kubara ibihembo ngo birashoboka ko bitewe n'uko logarithme yabikora. Yes. Mu gusesengura ukwiyongera kw'abantu mu itsinda, yego, mu buryo bwa theory cyangwa modeling. Hari mu guteganya isoko rizasaza, saturation, yego. Igisubizo ni yego. Mu bisobanuro bya software z'imbere, mu buryo babwira abantu presentation, oya, ntago bigaragarira abantu bose, bibikwa mu bice by'ikoranabuhanga gusa. Nibyo rero urugero rero rw'amakampani twofatiraho ashobora kuba azakoresha logarithme. Hariho Amazon, ni urubuga rukoresha logarithme mu bucuruzi. Amazon ni kimwe mu masoko manini yo kuri internet ku isi rukoresha logarithme mu bice bitandukanye bya system yarwo. Iya mbere ni ugushira ku rutonde ibicuruzwa, logarithmic ranking. Amazon rero ikoresha logarithme za tree na recommendation zishingiye kuri logarithme kugira ngo hagereranwe ibi bikurikira: umubare w'ibitekerezo ari iyo amavi, ibitekerezo byatanzwe nubwo byaba ari byinshi cyane, urumva ni logarithme ibikaraga. Hari inyongera cyangwa igabanuka ry'amanota y'ibicuruzwa igihe cyarenze kuva ku gicuruzwa giheruka kugurwa. Ikoreshwa ry'ibicuruzwa bisha bitaragerwaho n'abantu benshi, ni ukuvuga ngo logarithme niyo iboostinga igicuruzwa gisha kugira ngo igishaje kiri muri system ya Amazon kije inyuma none bisha bizamuka. Kumva ni logarithme ibikora. Ibi byose bikozwe mu buryo logarithme ishirwa ku mubare w'ibanze cyangwa se ikorwa ku mubare w'abanze gutanga avi kugira ngo ibicuruzwa bisha kandi byiza bitazahora inyuma n'ibyakera bifite avi 10,000. Mwabyumvise? Numva rero logarithme niyo ituma bino bisha nubwo bitararonka amavi clear cyangwa se amaviews, kugira ngo amavi clear bitabura isoko mu gihe ibishaje bifite amaviews 10,000. Urumva kijya gisha ndicogurwa. Icyo gihe rero logarithme niyo iza kagiboosting. Rero tuvuze kuri logarithme kuri Uber na Lyft uko bakoresha logarithme mu mikorere, igiciro kigenda gihinduka. Tarification dynamique kumbe ni mu Gifaransa ko ndabishira mu Cyongereza. Tarification dynamique, murambe barira ni tarification dynamique ni mu Gifaransa. Ibi bizwi nka surge pricing kuri Uber cyangwa kuri prime time kuri Lyft. Iyo abagenzi baba benshi kurusha abashoferi nk'amasaha yo gutaha, igiciro kirazamuka. Iyi ni logarithme ibikora mw'abavandimwe. Logarithme ikoreshwa mu gukosora uko igiciro cy'inyongera gikora kugira ngo hataba ukuzamuka gukabije mu buryo butunguranye. Ibi rero nibyo bakora kuri abantu barekrita. Impamvu ni isoko ikigeza hano ya LCC nuko bafite kurerantisa kwinjira kw'abantu kugira ngo byitonderwe.
no kuvuga ngo muri Uber iyo abantu babaye benshi na Lyft urumva hakoreshwa logarithm kugira ngo izamure ibiciro. No kuvuga ngo logarithm ikoreshwa mu gukosora uko igiciro cinyongera, uko igiciro ciyongera pana cinyongera, kosora uko igiciro ciyongera kugira ngo hatabaho kuzamuka gukabije mu buryo butunguranye. No kuvuga ngo nimba abantu ari benshi kandi bakeneye abadereva irifa ko berekana ko bazamuye igiciro noneho abantu bisuke mwibarabara baze batwara abantu, ariko logarithm igakosora kugira ngo ntibizamuke cyane noneho ku buryo butunguranye. Mwabyumvise ni logarithm. Ikongera kandi ni igihe cyo gutegereza cyangwa urugendo. Uber na Lyft bakoresha modele ziperereza zishingiye ku mateka y'uruja n'uruza. Logarithm rero nifasha gukosora amakosa abitera kubera ibihe bidasanzwe kakajagari ku mihanda. Aho gukoresha impuzandengo gusa bakoresha logarithm ku bihe by'urugendo kugira ngo bakingire system ibihe bidasanzwe bituma habaho amakosa mu kubara mu guharura. Gatatu ni ugutanga inama ku bashoferi aho bahagarara. Uber itanga inama ku bashoferi aho bahagarara hagati y'ingendo ishingiye ku mahirwe y'ahazaboneka abagenzi. Mwabyumvise ni logarithm ikoreshwa mu gukurura amakuru yaho hakunze kuba abagenzi, ariko ikagabanya uburemere bw'ahantu hahurira abantu benshi cyane kugira ngo ibyo bice bitagira uburemere budasanzwe. Mwabyumvise iyi gusa ni software nta muntu ubikora. Kane ni ugutanga amanota ku bashoferi n'abagenzi. Uber cyangwa Lyft bakoresha system y'amanota yerekana ukuntu umushoferi cyangwa umugenzi yitwaye. Hari umubare w'amajwi avi n'amanota byabo bikunze kuvangwa hakoreshejwe logarithm kugira ngo uwabonye amanota 5 gusa adahabwa uburemere buruta bwo wabonye amanota 500. Mu ncamake rero ibyo mu ncamake uburyo bikorwa uko logarithm ikoreshwa muri Uber na Lyft. Ijambo ya mbere ni igiciro kigenda gihinduka, ni ukugenzura uko igiciro ciyongera bitewe n'umubare w'abashoferi n'abagenzi. Aho igihe giteganyijwe logarithm bituma ibipimo biba bihamye no mu gihe haba hari impinduka zikabije. Hanyuma hari amanota n'ubunyangamugayo. Logarithm ishira uburemere ku majwi ariyo mavi uko bigomba ntibe akarenganyo cyangwa se kupendereya. Aho gushakira abagenzi ifasha gushaka ahantu hasanzwe haba abagenzi hatari bakeya. Hanyuma rero ni gute business zishingiye kurobanura abantu nka LCC zibasha gukomeza igihe kirekire nubwo imiterere yazo isa naho idashobora kuramba mu mibare. Dore ibisobanuro bisesenguye bishingiye ku bukungu, imitekerereze, psychology n'imibare mathematics. Ntabwo bose boshobora gukwega abantu, kwinjiza abantu mu muvuduko umwe. Mu bitekerezo by'ubwenge bw'imibare umuntu umwe ashobora kurobanura, ashobora kurekrita abandi bantu batatu nabo bakarekrita abandi bantu batatu, nuko bikagenda gutyo. Ariko mu buzima busanzwe hari benshi batabona n'umwe bashobora kwinjiza. Ibyo rero bituma system yitonda mukaba mwokora iminsi ngaho. Ariko hari bake bashobora kwinjiza abantu benshi cyane. Ibi bituma ukwiyongera kw'abantu kutihuta cyane nk'uko bikorwa muri teori. Bityo rero systeme ntishobora kubasatire vuba ikabasha kumara igihe kirekire. Impamvu rero mukora LCC kushika ubunyine nuko mutari kumwinjiza abantu muri LCC ku muvuduko ungana. Mwenyine muri yizi uricaye wena nta muntu waye winjiza, ariko hari undi waye winjiza. Ibyo rero bituma marché itabasatire. Kabiri bivanga hagati yo gukurura abantu n'icuruzwa kugira ngo batitirirwe systeme pyramidale temewe ngo business zimwe nka LCC zikora zigurisha ibicuruzwa bifatika kaskuta, amatara na service kugira ngo rero babahende mu maso yuko batariko bakora systeme pyramidale bashira ngo ducuruzwa, bashira ngo du product. Niyo mpamvu mwego bababesha ngo ni scooters, nimba ari twadukinga nyine bababesha ngo nudukinga twokaje habi ntako nibe barigera bakodesha hano muri Phoenix cyangwa wenda handi. Ahanga hano kubahuma amaso rero hari n'igihe bonabishira ngo nyine biri real bakanabyohereza byaranabaye mu zindi company bagakora ama product, ariko atari kuvuga ngo na ama product ya business gura gusa ngo bahume igihugu cyangwa se system bareke kugaragara ko ari system pyramidale. Ni ibi rero bakora.
rero bashiramo ibicuruzwa bifatika nka scooters, amatara cyangwa se service, cyangwa se bagatanga amakomisiyo ku bantu bashoboye kurobanura abandi. Ariko nta bicuruzwa bifite ishingiro bibyara inyungu bishobora kuba bihari. Ibi rero bituma bizafasha gukomeza gukora mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane cyane y'ibyo bicuruzwa bigurwa koko. Mwabyumvise? Iyo rero zino scooters bari kubazikodesha ariko ku buryo butara kuvuga ngo n'ubwa business kugira ngo abahuma amaso, bituma rero ino business ikomeza bigaragara ko bafite ama product bari ko badandaza. Nibyo ibi ngo bituma bifasha gukomeza gukora mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane cyane iyo ibyo bicuruzwa bigurwa koko. Gatatu, ngo bahora bahindura gahunda cyangwa ibihugu. Iyo isoko rimwe riri hafi guhaga saturation kuzura, ngo batangira gukora mu bindi bihugu, bahindura izina cyangwa imiterere ya company, batangiza ibicuruzwa bisha cyangwa ama packs masha. Ibi rero bituma abantu batekereza ko ari amahirwe masha, bigakurura abandi basha. Ibyo rero murabizi, hari uwambwiye ngo wowe uri kuratinda kuza muri RCC ngo imaze kwaguka ngo nyine no bayigize international. Umutima nanga kumuchallenginga, ariko ndavuga ngo reka mbanze mwereke, ndabizi sinzi ko nabitegera bino. Rero isoko yamaze kuba satire. Nimba hano muri Amerika bababwira ngo bariko baragura, ngo bava muri Amerika ngo baje mu bindi bihugu, Amerika yabaye satire. Ukuvuga ngo imaze kuzura bagiye kuja handi. Nimba bamaze gufungura mu bindi bihugu, bamaze gufungura muri Afrika hehe, ntimugira ngo n'ugufungura no kwagura. No, ntabwo uri kwagura imbago. Ahubwo hano muri Amerika habaye satire, cyangwa se aho bari kubakorera habaye satire, bagiye kuja handi. Rero nuko bikora. Gatatu, bahora bahindura gahunda cyangwa ibihugu. Iyo soko rimwe rimaze kuba satire, barahindura bimaze gusobanura. Kane, bakoresha amayeri akomeye yo mu mitekerereze psychologique. Umva, baratujwe mu mitekerereze ku buryo udashobora kwiretruva habanamba. Nakurya bazi ko dutekereza gahoro, dutekereza hafi. Nukuvuga ngo bakoresha amayeri akomeye yo mu mitekerereze psychologie. Berekana abantu bafite amafaranga menshi ku rwego rwo hejuru, icyo ni icyambere. Bategura ibikorwa bibatera imbaraga, ko kwerekana imodoka zihenze, inzu, amashusho y'ubukire, ngo bigisha basha kwemera ko nabo bazabigeraho. Ntabyumvise? Wenda ibi ngibi abari muri RCC cyangwa se ibindi murabizi. Ibi byose bituma abantu bahora bafite icyizere nubwo imibare yaba itabashigikiye, nubwo imibare yaba itavamo, nubwo imibare yaba itari sustainable, nubwo igiharuro cyaba kiriko canga. Ariko aya mafoto bakwereka restaurant bagutwaramo, ibyo bagiye kugaburira, kunako gukoresha amaseminari, ngo ya hostinze ngo seminar, ngo yakwigisha abantu, ibyo biguheza mu cyizere cyuko nawe uzabigeraho. Ariko imibare iri kwiranga udashobora kuzabigeraho. Gatanu, bakoresha amabonus zigabanuka uko usubira inyuma, logarithmic bonus. Ngiyi gasasa logarithmic bonus. Bakoresha logarithmic bonus. Ntabwo batanga amafaranga menshi kuri buri muntu winjiye. Amafaranga y'ibihembo agenda agabanuka uko umuntu ari kure urwego rwa level rwa niveau. Ibi rero birinda ko system isenyuka vuba. Ibi rero babikora kugira ngo bitondeshe system ntisenyuke vuba, kubazi ko umunsi n'umunsi izasenyuka. Ibi rero birinda ko system isenyuka vuba kuko amafaranga atangwa agabanuka uko abantu baba benshi, bityo system ikaramba igihe kirekire, cyane cyane iyo ibicuruzwa bigurwa buri kwezi. Rero nka conclusion, impamvu zibizire zishobora kumara igihe, impamvu ya mbere nibyo bitanga bose ntibakorera rimwe. Icyo bitanga bituma kwiyongera, kutihuta bigatuma bimara igihe. Impamvu yindi igira kabiri, hari ibicuruzwa bifatika, icyo bitanga bituma bigaragara ko batari mu buryo bwa piramide. Impamvu igira gatatu, bakwirakwira mu bindi bihugu, icyo bitanga birinda ku isoko rimwe ritabacika, ritabasatire, bagahita baje handi. Impamvu igira kane, bahora bateza abantu imbaraga, icyo bitanga bigatuma abantu bahora binjira bashishikaye. Iyindi mpamvu, bakoreshwa mu buryo bwo kugabanya amafaranga, icyo bitanga bituma nta kwishura gukabije kandi bigatuma system idasenyuka vuba. Rero mu ncamake, uko business yo kurobanura kwinjira abantu ya LCC ikora ishingiye ku mibare n'ikoreshwa rya logarithme. Uburyo bwa recruitment mu murongo wa LCC, Lightning Scooter Company, bushingiye ku kwiyongera kwa exponentiel. Umuntu umwe yinjiza abandi benshi, nabo bakinjiza abandi, bikagenda bityo byiyongera. N'urugero, niba umuntu umwe yinjije batatu, hazabaho iyindi progression. Nukuvuga ngo ni rimwe
gatatu icyenda 27 81 243 bityo rimwe exponentielle gatatu icyenda gutyo bigabyara formule ya logarithme. Ukwiyongera nkuko kugaragara nkaho gutanga amahirwe menshi, ariko mu by'ukuri bigeraho bidashoboka gukomeza kubera imbogamizi z'imibare n'umubare muto w'abantu. Aha niho hakoreshwa logarithme kuko ari inyungurabwenge exponentielle kandi ifasha kumva uko system ishobora kuzura saturation. Urugero rw'imibare base gatatu, niba ushaka kugera ku bantu 729 kandi buri muntu arobanura batatu, ukoresha logarithme, ni logarithme ya 729 base gatatu base 3. Nukuvuga ngo ni level standard. Nukuvuga ngo logarithme ya 729 kuri base gatatu nukuvuga ngo ni gatandatu. Nukuvuga ngo na ma level atandatu. Nibyo rero bivuze ko ukeneye urwego rwa gatandatu rwa recruitment kugira ngo ugere kuri abo bantu 729. Ariko niba ushaka kugera ku bantu miliyoni imwe, ni logarithme ni logarithme ya 1 million base gatatu ni kangahe. Ahangaha niho haza ya ntuza ya exponentielle neperienne, ngira ngo neperienne exponentielle neperienne, ngira ngo ni fonction neperienne ni bari exponentielle neperienne. Nuvuga ngo ni ya exposa x, chiffre exposa x ya mibare udashobora kubara. Nuvuga ngo ni level zingahe, ni level 12, ni hafi level 12. Urumva imibare udashobora guharura bakora exposa x, nuvuga ngo ni fonction neperienne. Rero nukuvuga ngo kuri miliyoni ni hafi level 12 wogeraho. Nukuvuga ngo ni 1 million base kangahe, base gatatu. Urumva ni level 12. Ibyo bivuze iki rero? Iyo system itangiye igenda neza, ariko isoko rireremba vuba riruzura, rireremba vuba ijambo ryiza kinyamurenge. Isoko rireremba vuba kuko abantu basha baragabanuka. Biba bidashoboka mu mibare gukomeza kurobanura abantu muvuduko nk'uwo, kuko buri wese aba yarinjijwe cyangwa ashaka abandi bataboneka badahari. Conclusion rero, sinzi ko twafata conclusion dusoza. Business yo kwinjiza abantu ya LCC ikoreshwa kwiyongera kwa exponentielle kugira ngo ihumurize abantu binjira, ariko imibare igaragaza ko uburyo kubwo bugeraho bugarukira vuba. Logarithme ituma dushobora gupima niba system ishobora gukomeza cyangwa idashobora gukomeza. Nabyumvise uko muri rezo genda waguka niko bigenda bigorana guhoza abantu basha ubinjiza biragorana, kuko umubare w'abantu ushobora kuba ari muto. Niba inyungu y'abantu ishingiye gusa kukurobanura abandi, nta bicuruzwa bifatika bigurishwa, icyo gihe business ibidashobora kuramba kandi ishobora no kuba itemewe n'amategeko, ari pyramidal. Reka rero tubashimire. Muri market twakoze ubushakashatsi kuri business, tuyikore neza twunguke, ariko tumenye ikibuga turiko dukiniramo. Rero iyi link muyisangiza abandi bari muri iyi business kugira ngo basobanukirwe, ariko ntimuyivemo gusa mumenye ukuntu mugabanya imitahe rimwikureho amafaranga yose. Reka rero tubashimira, asigaye mwese Imana ibagire neza. Tuzasura namwe ku munsi w'ejo cyangwa se nyuma yaho. Bye bye.